Hello everyone, welcome back to my channel. Mayam ngasidi recipe nate puraise sida ina putli whipped cream ni, whipped cream nate whipped powder ni, Bluebird brand gi asina whipped cream semba yabra kamai tawi ado yengminasi. Mayam packet se 50 grams ki ni sida powder leire, powder se kitang achoba bowl amada hape. Channel sida changakpana voice yauradi please like, share and subscribe ama tabiramo. The mayam sida powder sida ina hojek 80 ml muk aing chilled water hapani. Sing se ing na bayina ice cube khara su hapani to tani ina sida ngak na thambani to amadi tathokare. Mayam sida ice cube se lauthoke. The mayam se hojek ising siga powder siga fajana mix tawsan biro. Hojek electric beater amagi help na mixture se beat tawrani high power da. Mayam sida ina use tawri beater se 150 watt kini 150 watt kisina so powder sidi fajana dum beat oiba yai. Mayam beater se circular motion da dum layer beat tawbiu maximum 3 to 4 minutes changani beat oiba da. Mayam sida mayam so yengba fangamgani fajana beat oire cream se cream form da la hai sida ina muthatle beater se mayam sida yengbiu ekdam stiff peak ni mayam cream se hojik stiff peak da budi la hai to hojik beat to base loitri se hojik 5 to 10 minutes mo fridge ta thamani to fridge te 5 to 10 minutes matung da lawthoga muk beat tawrani high power da dum minute amani muk mayam cream se ina taste toba matamda thumbadi khara watli aduna beat toba matamda chamas tanghai ama natraga chamas ama muk powdered sugar do hapaga beat tawradi mai taste to chapchani mayam se beat tawba loirabani dana ina piping bag ama da hape mayam asigi whip powder se Amazon da sudum phangbani aina leibadi big basket te leibani aba the Amazon da sudum phangbani si hojik jesa cake kumba natraga cupcake kumba da decorate tobai ready oire yani si frame de katang mapan thokre video se the mayam yengbiu sita ekdam stiff pic ni ta lagte asi ke na de video se swai sida loisalage agi video se de katang bau kana phangadi agi video si bo like to biramo the channel se subscribe to biramo matangi video demo kunarsi. Thank you for watching.